Sanibona kama mkhulu ngapha ngadla mesibombe ngisho subscribe channel yakhe le video akhona phinde share. Ngizokwenza le ngoma ethi Lona Baratang phela. Cathi ngibize kahle. Ikhona ilokhuza i-tag lakhona right. Yabo so ukuthi ngibize kabi mina i-tag lakhona but ibhalwe into right. Okay ngizokwenza yona ke lo ngoma le. Okay kade sharp. Yeah ngestarta nje. Transpose yami ikupositive 1 ngenzile ngabo bonke okay la bengibenza ku channel so ngizowenza okay kade sharp ngase into eningi wathi ngi-break it down so ungayisesha le ngoma nginayo noma efonini yami bayicula ngendlela engafani khona i-chorus kukhona slow worship ihlukile nje yabo kakhulu but ama chord afani kusento kodwa so sizoqala sithi kanje le phone ngiyibeke la siqala noma ngathanda nje wena so sizoba manje njengoba ngizowenza nje lento ngakho ngenza slow ngifuna uyibone okay ihamba kanjalo lo ngoma le so search lo ngoma ikhona kwesiZulu uthi angisazi bayibiza kanjani ngesiZulu yabo okay so siqala lana ke and then ungabheka nama emakhingi ichaze kahle kakhulu kuyona yabo uzoqala uzela uziphindele la uze kanje futhi usuza la uzokushaya kushesha uzokushaya kanje musekushesha then misisiza lana sibuyela la yabo Ses kanje Ses kanje Yabo ukuphila one more time Yabo so it's kanje yabo yeah so iphelele mina njalo uma subscribe channel like le video content share le bandla siyacela ngomusa wenkosi yabo khona private content private content suke sikhaverisha izinto othi wena uyiboni kahle sikufundise ke privately thola ama extra lessons uma bawafuna
awekho for free, ngiyakhokhela nje lawo maklasi kanjalo noma leyo treatment kanjalo. So uma ngabe ufuna-ke ukungena kuleyo treatment le kanjalo, please thatha inamba yami ngiyibhala kwi-description ikhona. Thatha yona nje inamba yami, then ungithinte ungibingelele ku-WhatsApp, ungibikele udaba lakho lokuthi mhlawumbe ufuna sikusize kanjani. So le ngoma le maybe mhlampe awuyazi, ungayi-check out ku-YouTube, ubhale title ngiyibhalile mina, uyiseshe uzoyizwa. Sinayo nathi kwisiZulu le ngoma, uthi angisazi ibizwa kanjani, angisazi ngampela, but ikhona iculo likanje lesiZulu. So ngikhuluma ukuthi ilona leli, ukuthi leli se-translate-iwe-ke ngeSotho. Sona-ke uma ngabe mhlampe-ke ufuna ukuyazi ngesiZulu-ke, then you can google it, uzoyithola-ke, yabo. Yeah, so bekuyinto kanjalo. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga nje bafethu. Maningi amavidiyo engiwenzile. Uma ukuthi mhlampe ikhona ividiyo engi-uploadile wena ungakayiboni, ngena ku-YouTube wakho, ungene laphayana ku-search, khona ile ngunquze laphaya eduze kwekhanda lami lapho kwi-profile lami. Ngena laphaya mese ubhala igama lami Good Enough Dlamini, ulibhale laphayana khona uzosesheka. Mese-ke uphinde ungene ekhandeni lami uqobo-ke manje-ke. Klikha nje lapha nje, around lapha. Bese uklikhe khona, uyoklikha la kubhale khona videos. Ngiyogqogqozela nakha. Then emva lokho-ke wonke amavidiyo lana nalawo ongakwazanga ukuthola ama-notification akhona uzowathola la, wonke uzowabona la. Ayikho ividiyo ongeke uyibone. So mengehla ngezansi mengehla-ke la ngezansi-ke uyabona-ke, yabo, naka amavidiyo maningi ayinqwaba. Amadala amanye sengawa-break-a down, u-transpose, ama-chorus, konke nje kukhona la. So bese-subscribe-ke senza kanjena-ke. I-private content-ke ingalana-ke. So i-private content nakhona ikanje, ngikhombisa amavidiyo ambalwa akhona engiwa-uploadile. Yabo kukhona sibhalo episode, khona amanye kuthiwa ama-episode extra. Sokuhlukahlukene yona i-private content. So subscribe-ke futhi nakhona singena kanje. Uma ubuka ividiyo uzobe ungena uqeda ukubuka ividiyo-ke, nakho indlela subscribe ngayo. Le part le bhala subscribe kumele subscribe ingakho i-grey, but wena kufanele ungene kuyona ngoba izobe i-red uma ngabe ungasubscribe-anga. Yona le ngiyigqugquzelile izovela ikanje kuwena uma ngabe ungasubscribe. Then yona leya part leya i-click ensibe grey kubhale subscribe. Qeda ukusubscribe-ke sesubscribe-ekile manje. Kukhona ibhele la eceleni engizokhombisa yona, nayo le bhele le. Le bhele le kumele ibe ku-all khona uzokwazi ukuthola wonke amavidiyo ami, ama-notification wonke.